Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Presiden jangka United States Donald Trump ulapatha yaka Department of War ban Pynsangeh shwa yaka Thma Pyrshah yaka ri Iran hadien baka jekran hapadang ka United States bat ka Iran kabalane mentala Sngi kanthi kala long ka basaiso ban yapen bed yaki jing yakan ad ha Middle East. Ha ukurwo balapan mi ha ka rinsan social media X ha ka page Donald Trump. Presiden ke United States ulatho baka ni ke jing Pynsangeh yaka Thma Pyrshah yaka Iran ka long na kabentasan Sngi.